Pupík začínáme, áno? Z druhej strany. Takže počas toho procesu tých 40 minút nesmie stáť na jednom mieste. Horšie je to, čo ste počuli, že automaticky vypne, s tým pádom to vychladne, takže už keď tam ten kameň je v studenej forme, není problém. Napríklad jedna pani, drahá pani, všade som bola, posadila sa na to, na aránku a spálila. Dívala si na to, aby si usnula, bez kalhoty. A co jako s tím dělala? Ono je to močové cesty neskutočne vie. Ono je to dobré, ano, na nejenom močové cesty, ale na záněty veškeré, které jsou ze spodu. Prehriať a neugrilovať, áno? A tak už jenom bez kalhotek je to? Takže nečudujte sa, že hovoríme tak česky, že dobre, na čo to opakuje. Kto to povedala, to je pani, ktorá má 65 rokov, takže myslím, že všetko Jinak Môžeme mi to prebrať, vy tam až mi to preberte na druhú stranu, dobre? Pod lehátko dajte ruku, ja vám to položím, na to nehážem. Máte takú druhú ruku, tak, super, ťahajte, môžete. Super, a môžete to tam položiť, takže máme vyriešené. Takže na jednej strane bude ovládač, na určite musíte jednu vec. Skúsme. Nie odkázať, ovládač. To bol u nás najväčší problém. Jo, na hmatkačku. Určite program všetko, ale dávno zpátky. No, takže toto ako souboj revolver. Musíte sa naučiť. Týmto, no. My to doma už takhle nemáme. Môžete to mať tak, jo? Ale časom, ako stáva, vy ste majster, tak není žiadny problém. Tak ako sme tí ľudia všetko možné, proste vy nebudete mať ten problém, pretože vy ste dlhší, takže trošku sa natiahnem, toho sa to chytím, trošku bude robiť problém s plachtou, ale tú plachtu proste vtiahnem. Vypadá to složitě, ale není, no? Takže budeme to brát po takových částech. Tady vyšlo je na ovládání hudby, to znamená, vyzmačknu toto, tady se mi rozkliká jednička, tady můžu ovlivnit, jestli jsou hudbu dvojku, trojku, čtvrtku, šestku až desítku, no, anebo zase tou šipkou to snižuji. A to vám kde hraje jako ta hudba? Každý program má svou terapii hudební. Tento marec, myslím, že zapamätám si. A tak to jako bez slyšet, jako hrajete? Určitě, teď to je na pětce, tak to je na slabo. To je terapeutická hudba, to nie je disco.
Proste má každá tá pesnička má nejaký klub. Vyberete. Nie vždycky pasuje to isté. Teda tak to máte pravdou, no? On má rád. No, on na mňa nemá vystresnúť. No takto väčšinou ženy takto hovoria, my tiež žijeme svoje, takže áno. Nevždycky vám pasuje tá hudba, ktorá tam je. To vám hovorím do skúsenosti. Timinko, vydrž. Timinečko, tiše. Vám vadí, uděláte to. Tady si hopkaj. Jo, Daj to je chvíľku. klasika. Pauza. Tak můžu tady s tím zvyšovat samozřejmě. Vám to dám do ruky potom. Teraz je to nastavené na 55, toto grebete, že by bolo dobré, že začať svíť na Tento 50. řádek, ano. Tenhle znáček se mi objeví tady a to jsou ty válečky, které jsou tady. A to 54, 55 to je co? To tam je napríklad. Skúste. Jako optimální? Ideme na 55, už tak dlho môžete 60, ale to už je trošku intenzívne. Čím vyššia teplota, tým je intenzívnejšia terapia. To je tak ako A záleží. těch 60 je max, že? Nenáklady to o tom, že tam je veľmi podstata, potom to pravidelne pustíme. Tak začnete zaprašať a tam bude sa si vonku to vstýni, že to radšej opatrne. Ja by som bol zastancom toho, že by ste išli nejakú chvíľku na 50. Tak sa to telo trošku spamätá, lebo to je záhul. A tak i nám třeba ne? Na třeba... To už potom zase nemá. Ne? 50 veľká je človeka, ktorá sa má piť. 40 to sa nepije a 60 to je silné. To je to optimum, čo ale keď vy budete si myslieť, že už pijete kúpne vody, bez problémov, tak vy nezvyšte... Jako za den? 2 litry? No dobre. Tolik nepiju ani půl litra. Takže ako náhle vy sa dostanete, že je to nejak ako svoje, tak to bude vyniť na 50. Ale u neho... Takže u něho na té 50 se začít? Bohatě bude stačiť. A keď sa bude jemu zažito je ešte teplo, tak ničte na 40, 46. A keď pije dostatočné množstvo vody, to sa nedá ponáhľať. To proste potrebuje tento vývoj. Nie toto a potom puf, ako mnohí príklad, to strašne rozhodilo. Áno? Napríklad, keby ste povedali teraz maminku, ktorú som videl dole, No? no tak by som chcel vidieť, čo by vám povedala, keď skončila procedúra. Tak co? Ja neviem to operovať. A určite, že by to nebolo hladké, netakto. Pretože intenzita, čo ukážeme, je 6. Takže keď vy pôjdete na jedničke, predstavte ako na aute, má 6 rýchlostí. Jakú rýchlosť viete vyvinúť auto, no takú intenzitu vie vyvinúť do hora. Dvíhaj to. Toto je 6. Jo? Takže toto, kdybych já chtěla... Pozerajte sa, tak dvíha. A teraz on vám dvíha na tú pátež a tá pátež nepovolí. Tak on vždycky len toľko telo dovolí, koľko dovolí. Že keby som... Tam to je nasažné. To proste, to silou a to to je ale... A toto nie je sila, toto je rozum. No, takže 6 zapomeňte, že budete používat. Jo, a teď mi, jako, my jsme to chtěli vám někdy dneska. Jedničku. No tak ale keď čo budete na to, čo by ste nevideli. Jo? No, tak já si nevím, jak toho trápíte, tak jsme tuhle proceduru. A čím vyšší, tak to co znamená, že? Čím je to Intenzivnější. Teplota A intenzita. Teď predstavte, že vy takto ležíte a tie kamene vás držia. A my tie tak, že sa pod vami tie kamene... Takže on tam, čo nájde zablokovanie... No a tak jako když ale to už používáte takhle dlouhodobě, tak prostě vystaneš ani třeba na trojku, nebo tak? Ja som išiel aj na 6, preto vám to vypovedal. Jo. To No, už Ne. nie. Nie je podstata, keď idete na pivo, aby ste vypili 30 piv. Idete na pivo, aby ste vypili jedno do piva, ktoré vám chutí. Je to tak? Tak to je to isté, že umordujem sa, aby som na druhý deň nechodil. Pretože si neviete predstaviť, čo to pivo chutí. To pomaly ďalej ide. Toto som, že neviem si predstaviť. záleží, jestli tam se nepošle nebo něco, tam prostě může být problém, protože se to... Ale u tej mamky,
jej pomôcť, To je tak je najlepšie to, že treba, keď ju to určitá časť bolí, to treba ten 9-bodový projektor položiť, to treba na tú stoličku, tuto, ona sa to očka. A to je neskutočné intenzita. Tak. Proste on prehrie, to je super teplo. Robí dobre, keď ide do bazénu na teplej vody? Tak ona spadla na rehabilitaci ve sprše a měla zlomenou ruku nebo nohu. Nebo Tak bolo. Takže keď teraz, ja vám to poviem tam, keby mamka tam lahla na tú posteľ, čo možno fakt sa po 4 nožky tam dostane, aby neležela tu, a ležela tak ako teraz vy, a vy by ste jej to položili sem na tých 20-30 minút, to by ste zistili, ale postupne, 5 minút, potom 10. No a tak byste říkal, že to nesmí být na jednom místě, díl než 5 minut, nebo Ale že? máte, že niekde inde, na orgánoch. No tak, aha, takže to může. Když si třeba lehne tady na břicho, Takže to Ne, Denisku, my jsme měli gracu. Není. Odkiaľ vieš, ortoped si ešte to nevidel. to bliká, a je tu nastavený 55, tyto jezdí pod vámi. Jo, když to... To momentálně Jo tak. jo, to pořád leze, na to nastavené. Jo. Když zmáčknu, tak mi ukáže nastavené. A tak tam dejte tu nižší, ne? radši? Dejte si ju sám. A toto je čo, vieš čo Pak to je? nebojíte. Dokud to bliká, tak dolů si. Koník. Přestalo blikat, musíte ho zmáčknout, tak nedejte si nohu. Takže opačne. Opačne, kľúč. Keby sa vody spadnú, tak nejaké tepláky. Má nejaké tepláky. Tu něco spadlo. No. Dajme tú platu, prosím vás pekne. A teraz sa podívej na tatínko. Tady sa postav, princezno. Tady, podívej sa. A tak se mi nechtějí spadlo, když... 70. To jen pridal. Ona vás chce ugrilovať. Ešte říkal málo. Tak, ja si dostanem. Tak. Tak. Denisečku, ty drží. Hlavne sa zapamäť, tu sa neponáhľame. Jo?